Мен Өмірәлиев Шамшыбек Шаршаналевич, Нарын районының Өвөл айылының тұрғынымын. Ушул Адекс құрылыш компаниясына үй салдырып атам. Құдай бұйырса, бір ай 4 күн болды башталғанына. Июндың 12-сінде башталды, бүгін июлдың 16-сы, ошо бір ай 4 күн толық болды. Толық жақсы иштеп атышат балдар. Бар уа-уагы менен фундамент стенаны өзүнчө балдар куруп кетти. Крышага дагы бир өзүнчө балдар келди. Азыр болсо санузел курулуп атат. Ага өзүнчө балдар келди. Кудай буйрса эртең бүрсү күнү бүтүп калат го. Бул компанияга мен эмне деп айтып кетем эми? Терең ыраазычылык. 2 жылдан бери YouTube'дан көрүп, маалыматын алып бар жогун анан быйыл барып Уларбектин өзүнө жолугуп баарын сүйлөшүп келгенбиз. Числоону айтты, ошол числоодо келип жумуштун башташты. Ийгилик сага Уларбек.